Tidak apa-apa jika Anda merasa tidak yakin, bersantai, biarkan saya mengurus Anda. Apakah ini pertama kalinya Anda terbang? Cukup istimewa. Kamu melum atau infus herbal ringan? Ora usah sing biasa be kopi. Dia kayak kue roti karo kopi. Segera coba kopi dan roti, croissant atau brioche. Nah, nyong seneng kopi tapi aja karo susumu. Prios bayi ya, nang desa orang anak kayak kue. I'll prepare a warm drink for you now. Good luck. I'll prepare a warm drink for you now. Yes. Oh, look my dude, you my wrong. ngomong apa nyongge ya? How may I assist you? Wow, it's good. Is your woman embo kayu juminten? Sorry, I didn't catch that. Drink or adjust your seat. I understand. Let me know if you'd like anything else. Yes, Mbukayu Juminten is lange. You name Juminten. I like is espresso. Sorry Mbok Kayu, inginnya sana. Tidak perlu minta maaf, perjalanan ini nyaman. Minuman hangat. Banyak.